Nginodadewethu la omunye omdayisi. Dadewethu, yini esibeka la namhlanje sithini izinto? Into esibeka la sukela ngonyaka odlule singabadayisi bamasekeni ababa la eSouth Africa sahamba sayovuselela amaphemithi uNosisa wathi amaphemithi uyawaterminate ngaphandle kwesizathu wathi amasekeni akawafune edrobheni amasekeni ayangcola ekubeni bona bathi asenze no basket sifake namasekeni ethu phakathi ngoba angcolisa umgwaqo sabathenga obasket ngaleso sikhathi ubasket wawenza 4500 and kwakuyibona babethe bazosupporta ngobasket should babona ukuthi imali iningi ngaphanga phezulu kwemali so sayithengela thina obasket sababeka emgwaqweni sithe sasebenza kwaqhamuka into futhi ukuthi umdayisi wesekeni akasafuneke emgwaqweni uNosisa unokuthi abadayisa amasekeni nama-foreign asiwe thina ama-foreigner thina singabantu bala eSouth Africa omama abakhulisa izingane omama bangama-single mother esihlelulisa imindeni yethu sisuka ngamakhaya ahlukene sizofuna umsebenzi eThekwini ngoba umsebenzi awukho uNosisa usiphuca ukudla kwezingane zethu yena lapha khona uyadla nezingane zakhe thina sadayisa unyaka wonke almost asadayisa sihlezi hlushwa amaphoyisa each and every day amaphoyisa agcwala kuVictoria abagcwala ku-Albert agcwala ku-Queen Street athatha impahla zethu amaphoyisa ayagwazelwa nje yonke into kahle sikhathele uNosisa akahambe ngoba akawazi umsebenzi ka-business support u-business support kumele asupporte umuntu omnyama ebhizinisini kusho ukuthi bona kahle abafuni ukuthi basibone thina sisikana nabhizinisini bathi asidayisa otamatisi ungayikhokhela kanjani ingane esikoleni ngotamatisi ungayikhokhela kanjani ingane yesikole mina njengoba ezami ingane almost ngikhokha mhlawumbe 8000 zu2 ngawuthatha 8000 kumatamatisi nolokhu no-onions lezinto ezibolayo so sabone opportunity abafowethu mabefika namasekeni ukuthi no emasekenini kahle kuyaphila and akusithina sodwa esidayisa amasekeni bakhona abanye abantu abaphansi kwama-bridge kodwa bona babaxaka babhizi nje nathi la kuVictoria no-Albert no-Queen Street bathi thina sidayisela ama-foreign amasekeni asidayisele thina ama-foreign amasekeni awethu thina abantu abamnyama bala eSouth Africa siyawathenga siwathenga kuwo yes ama-foreigner siyidayisele thina ngoba sibona ukuthi amasekeni anemali siyaphila sinemizi sakhile ngenxa yamasekeni yini into engayenza ngento katamatisi ayikho imali kutamatisi sidayisa amathawuli kahle kusho basikontrola ngamabhizinisi ethu ngoba mayes ena asingadayisi amasekeni sidayise otamatisi kusho ukuthi ubusiness support awusupport abadayisi uyasicindezela kahle abafuna ukubona umuntu omnyama ethuthuka ngokwentuthuko ngiyabonga umbuzo ubusuthi ngakube le ndawo enidayisela kuyona is it legit now ukuthi kungadayisela kuyona ngoba i-city it consists of ama-bylaws bathini kuloko hayi ke bhuti ama-bylaws yabantu bakwamasipala uyabona nje thina njengabadayisi asinalo izwi kumasipala thina uyasuka uhambe uyochama ubuye amaphoyisa sethatha impahla yakho uthi awukwazi ngisho ukuya ekliniki awukwazi ngisho ukwenzani kahle ubusiness support uyasicindezela ama-bylaws awabo akusiwo ama-bylaws abantu badayisi ngoba manenza ama-bylaws kumele nivumelane namadayisi ukuthi okay sizosebenzisana kanje kuze sikwazi ukuthi siqhubekele phambili kodwa ama-bylaws awo acindezela thina abadayisi abamnyama kukhona yini isikhathi la nina enahlala nabo phansi in terms of i-planning kwaba nesivumelwano ukuthi nizodayisa kule ndawo enidayisa kuzona uNosisa usifice sidayisa endaweni uMagumede basifice sidayisa endaweni so angeke sifike singabadayisi sidayisa emgwaqweni bese kuthiwa abantu bacele amaphemithi kumasipala ubanikeza amaphemithi emva kwalokho umasipala ubuzosikontrola ngamabhizinisi ethu thina sifuna intuthuko sizoyithola nini kanti thina abantu abamnyama intuthuko empilweni yethu hlezi sicindezela abanye abantu abamnyama right now njengoba nambisa i-memorandum iziphi imfuno zenu nifuna kwenzakaleni going forward sifuna uNosisa asibuyisela amaphemithi ethu singabadayisi bamasekeni ngisho ngathiwa uphuma kuliphi izwe angithi uthi uleyo yase-South Africa as long uyi-foreigner unephepha eli-right bese South Africa so abanye bhuti bethu banawo amaphepha abanye banama-ID thina-ke sisebenzisa ama-ID sifuna amaphemithi ethu kuNosisa back and le ndawo athi usisa kuyona se-Durban Central indawo abayirentile for 5 years abafuni ukukhuluma iqiniso kubadayisi indawo leya irentele for 5 years ngicabanga ukuthi next year iya-expire leya ndawo umlungu uzobe sethatha indawo yakho back even nalabantu abalaphaya bazobe sebeswele indawo yokudayisa sicela amaphemithi ethu uNosisa ukuze sizokwazi ukuthi sidayise singabadayisi bamasekeni siyabonga sisi